Kecohang press meet along nang du nang kaddo gawe social media lo, print media lo, electronic media dan kacera padu ya kortir tuan final tu fanang ke phalam the bangke chimet bangke keder lo news pakla bangke tebo hitame press conference pe do dilu lo so puthak bangke alam thi pie bangala po hen lo kidamtang MP election bang aprang nili tuma hin pen that councillors are formally nang hansen nili tum chingwai lo semet adu ya hoy pendang lok adu ko we autonomous state an Meghalaya Assam border Karbi Anglong border aswa kisum pendang lok aprek kisum including creation of autonomous state under the provision of Article 242 creation of autonomous state so put have lo so pi chingwai lo dakpen chingwai penamasi niltum hin pen chuning ri lo do ana putake lake border pulote lake state subject pina lake interstate border pina ba inter district border hidame state subject pina basi nangli tumban nga chingwai bangkala lo council hin pen bangke basi nangli hin pen do ana lam kat do ka we bangke pachini ji afan state government phana pachini ji afan si nili tum phanang japon nangko chief minister long kusi nang japon si hadak chief minister along tum chingwai dam pen border pen danglo kaddo ko we thak nilo including autonomous state thak so autonomous state thak ta menanga ji include pen debate discussion dolo ase official angli nangke pu bangke non ke MP election lo election judet lo pulutan tet nangli tum SDC kese KNC aso pa central government ba union government pen kaching kije phana pache tongpo initiative enpo nili methang ma alam thela halo laso pen amase niltum election ke dam joilo election dam det pen apesi niltum party long chingwai lo nilitum ahin pen SDC kese KNC ahin pen chief minister phan appointment hang nangji na pache tonggi phan appointment Kasi dak nili tum ketok abangke adak difference nili tum ender lo lasi dak alam the bangke nili purhilap seeking appointment for discussion on autonomous state issue with ASDC and its fraternal organization. Mana NCA KSA tum haji kami ASDC found. Lasi two honorable Dr. Himanta Biswa Sharma, Chief Minister of Assam, Lok Seva Bhavan, J Block, Janata Bhavan, Dispur, Assam, dated the 12th August 2024. Nilitum ahin pen along the fan panlong si email pe nilitum lolo la signature of that mail am chinna ko signature of that na mail pe nilitum lolo lopen signature bang no daklo. The subject prayer for seeking appointment for discussion on autonomous state issue with the ASDC and its fraternal organizations. Like a subject law. Sir, in reference to the subject cited above, we understand on behalf of the Autonomous State Demand Committee ASDC, Karbi Students Association KSA, Karbi Nimsuching Turasong KNCA, and Autonomous State Demand Committee Youth Front ASDC YF have the honor to state that as excuse me, as per the discussion between you, the capacity of Chief Minister and the SDC delegations, along with Honorable Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council Dipu, Karbi Anglong Assam, on the 12th March 2024 evening at your office residence at Dispur, gave us more hope and aspirations for creation of autonomous state comprising Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao district, which is a really
really is the long-standing issue. Sir, after prolonged discussion, you have given the assurance that you would take the initiative to move to the Union Government of India for tripartite talks after the recently concluded 18 Lok Sabha election 2024. Election jidara pilote nangli nang fit pusi. In this reference, the SDC and its brethren organizations are anticipating Chonghong Ding Lo and immediate invitation from your end for discussion to proceed the matter immediately. Do ko we ko se ke proceed ti mat na sub ta bange e pon manang panang Chonghang la sin tu pan tong selupen ni tu pan nang hang nang po ke chingwa ya pan formally. This is for favor of your kind and essential action. Thanking you. Sincerely yours, Dr. ASDC President Nilidolo, Jameson Timung, President KSA, Maikon Rongparpi, President KNC, and Remson B, President ASDC YF. Copy to the Honorable Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Bipu, Karbi Anglong Assam, for favor of your kind information and essential action. Sandokan Roterang, President SDC, Copy. Lasi, the Semer Banke, Ilitum, Kadu with an Akachetu, all political party, at the consensus Kadu with the Congress, the Croy, BGP, the Croy, APS, the Croy, Cascom, the Croy, as the Kadu with the Joseph Autonomous, the Croy, Ilitum unitedly, Pilo Ilitum, consensus, Panilitum, government Panilitum, talk the Damti. Laswa process, Nilitum, bomb. Labang, Kinilitum Bange, a pisi Tango Pulo non Banglahai to Tang Tap to Tang Pula Hai Dola confused. Sincerely, the claim Pola Bange, as you see, Kasa can say to Mr. Patek, the Jipo Langali. Labang is a process Nilitum Ching, non Nilitum like PGR, which is a process Chinglo. Ching, Menana level to one. Lalu mati semer bangke, lasi autonomous tera putra kita mela bangke common issue lo, lasi laso common issue lo bangke. Dak SDC KSA ke dolo and others stakeholders ke kroy to autonomous pro autonomous ke kroy asom a party to ani tamano bangke isivet dopensi central government aphan aklaisi inthenisi ejethesi kar isi bangke ilitum achini pono la so process man se nil tunnom dembo la Lok Sabha election na phi na Chief Minister plus labang so na autonomous state apatha Assam government chidonun ji na to ni ego la sunning the bang chini to no se ke cheng la ya process no suti ke cheng lo tum ning the ni tum da ning the lo lahan la so process be thang tab ra masin ni tak ke hilang pu lam lo la sin no bang ke PGR ason ekebren menang confusion dolo ja dolo dokok na la se la so process pini bangani li formally thuna ne tuma through pen sin ni teklang nang kok la tum initiative en lo muthe otherwise nang matha dun deri pu bang Chinki am joy lo, aja joy lo, la puson tang ho, aja tang ho pula ke political issue la bangke hidden agenda lo karpeng lo ngarara penti mahasawara ke hidden agenda lo la bangke tuare poti pure laso initiative bang nil tum en bom lo laso part of that lasin tum bangke appointment bangke chief minister kan chuha Lakalang tak sini pakamati, asalam ke sini pakamati. Kita formally ke isi proses ke enang kok imati. Kalau boleh itu kenen. Ate dak ni tum tok dak mati. Delegation along with Honorable Dr. Tuliram Ronghang. Mungkin ya sih kese pan confused dari pubang, nang sosar dari pubang, sosar tap dari pubang.
hok lam den sar tame ta hok he jat jil ha nang sar tap dari lase kar benglong a interest tung claim bom lo yon jade dia fansi minang po lapen jase met bangke non mena to makko puthai la tum ban hangwong la tum hala puson wong pulip ko tu hela ala bijar to ta tum hangwong putu ulang lase non itame la son tuji nili tum kemat ha bangke jase met nili tum kemat ha bangke autonomous state bangke non jase met pini hitame chairman kai nil tum hang lo la bangke MOU MOS implementation la puthak asinil punta chetong lo ajat lo kan 2 baji ke apor masih nil bang nasi on the isi process dam bom lo lasi il tuma bangke pulo je sixitul bangke not workable kalilo nasi autonomous state nasi non an MOU MOS 1 2 do 8 lo kona mechanism lo lasa mechanism clear se game la bangke autonomous state takali sixitul takali la so da ka mechanism nasi sixitul la phan langsung saja kau apa thei bangke MOU MOS lo da kan skrap nang humati upgradation of sixitul pura lahai lo laso real sense bang se mulu jum chini nangi lasi itu welcome lo MOU ta MOS 1 2 itame lage welcome lo lasi nili tum ki pua bangke 244 as tame chief minister banta ke hai dr tre hotan nili tu chuning ri lo 244A bangke paveda no pachusirang oi athila ke councilor level ta chunche no mutila ke lakke dispura level ta chunche na logo chunpo la bangke oh dak delhi long lo athila bangke 1969 22nd amendment of the Indian Constitution had that commitment of both the parliament Lok Sabha में राज्य सभा commitment पिना लासी ला बंके दा नीली तुम्हें हिन पेन चुनिंग रिया बंके hemprek bangke all stakeholders laso tum panita me tum chilang pen kosonsi nang cerap mang tu tum thegi mala so process bang nili tumat apon momlo lasi laso bangke ke cerap ke tu ji apan la bangke kadu e panita me maddu ka political party socio cultural organization to anita me nili tum initiative en lo laso initiative en pensi kadu itama ke tu nang cerap dunang po lapen hadda ka bangke government pen final ke cingki bangke nili tum det cingki ke la bangke hada ka bangke final bangke consensus ilitum semarna podak ilitum betanga di bang lasa proses ke ehem lasa proses bangsi mofi ta menon hempre ka putak kadu ko bi kosonsi mat autonomous state plote lahen lojo tu bangke ilitum ha central government la bangke consensus ilitum pachiniam thek nangi lalamate te MOU agreement la autonomous state kali non MOS 1 lata kali MOS 2 ta kali lase autonomous state pulotang tela bangke semet bangke Indian constitution bangke constitution within the constitution of Assam alosi isia 6 schedule mo pita inke MOU 1 lo na lo amendment 6 schedule MOS 1 2 tan kolso constitution lo Indian constitution article 1 2 3 4 ke amendment me ti lake part 10 of the Indian constitution la bangke 244 e hadak lo Lepenon MOU MOS ada 6 schedule lo amendment po lasi la bangke jasemer bangke 6 schedule pen autonomous state a relation bangke lan ate autonomous state is the highest autonomy lo in Assam for Karbi Anglong and Dima Hasao bangke highest autonomy plotang tela bangke constitutionally langdang lo plotang tela autonomous state lo 244 lo social media la bangso le rop mena ana tumo bangke nangru lo sob negative kiningi bawe सब नेगेटिव किनेंगे बावे मुठे दागा बंके डेवलपमेंट पोमार इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने सोशल डेवलपमेंट ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में दागा बंके मेनान तुम के मांगु फुनंगलो जो डेवलपमेंट ए किसमान तुम बंके नंग पुलो इलाके रुआ रोहांग पेन सोनकन तरा बंके चेमी ओ पुलो ते को पिदन पुदानी पुलो ने लायो है एप्रिहेंशन मोखा पिने मोखा डाउट्स लाहाय मोखासी बोला है लामासी लासा फी बंके Nili, akai tong hang sang pandili, pun lupit leh. Osar, la song ke klang development power do kau muni tu manghulo, ke buke manghumi me tadolo pun dan anglo jo lo. Lasi koson lo matu. Oni lile ke lo kali.
Thang kali officially sila hai bang ke lolo ajar lo. Listen lo, thank you for that. Lasi pini nal tu mana ke ha bang ke lason. Ni like press conference pe do dilo. PGR VGR ISU ni ke na ke che job dun pini ekep bari pring ki ding ni tum hen lo ho la tum ka li pula so bang menang an kado go la so PGR VGR itu atomon lo ISU lo direl de jefan lai hui ke claim dolo la pen la so pen amasin itu manta nong note mena an dolo PGR VGR putra ka sondro kan terang pen SC tonge poisa chu endero lo si movement da claim clear der lo do joy lo pula son mena apa cha thang do exactly la so metar sitame la bang ke parsu dam chot mati council ng napo hemprek la me jing ba bi mati ang cara untha parsu untha la si ni cho imat hata bang ke a forum da kali mati memorandum ta la si ni li nuet si kita lalu halo sorani la si jasmet bang ke apitu ni tu me si party long jingwa ithulo la pukali nangli dam ke dam lo la pen social media lo hitame ke klang ta negative ni puri la lo negative ave mesen lo initiative mesen lo kado ko vila hai dolo de inur bani ke tok do amen inje jelo cm ke hai tulira rong hang la pen sondro kan to terang atum angbong che mesen pike che mesen ni ke political karbeng long ase hol karbeng long di masa hoi I am prega puta ye ting kidam komar mak ke upload bang ken ne phanta phunang lu mati cm penang organ thek lo la si copy lo ke ninje dam pu bang nar bitam mati muni manaru pa confused to sondo tame na atunge confused pe athe nili fan confident la ke la son klenta pura muni kali kritikri bentron hempre ka puthak la son si la pen lai goi PGR VGR puthak se kiching bai pusi na antum bangke alang li fan churu lo la si nilihin pen hitame pini press media pen alang li fan nilitum churu par piglo autonomous te puthak la pen adu ya hoy pen dang lo kadu ke la so puthak ili tumpen an high power committee an kiwan lala lada kita me mena tong nang pulo oya chu endelu che song se telo kep tum ta do lo ajat do lasi la so bang kali nili tum a hokpet pen se che song lasi kadu ko betan ni tum ba process lo mutil la so ba heta men aprang pen peklang de lo plong de nang ke jong tap lepo nang jong tap lepo ese khol kar benglong la pen di masa arada interest pen masini litum peklang klebe solam mage te non bangke mena na tum lai na peklang lo ajar lo kado ko velo si vek si atan do development political development ne economic development ne social development ne la so confusion muniam bongdo la si hin pen pi bangke waida la so confusion ji allah ma ve ke damta MLA election of frank chief minister na ke chak ateng pesini litum ke damta 12 arni bangke ni litum 12 August 2024 litum bangke email lolo hala so copy bangke alang li litum CM Dr. Tuliram rong hang pangsia copy ni litum pidam la so si ke thonda cerat chitu do nai pusi tum ni litum hin pen 13 arni ni li thang masi office te bokhe raja te bokhe dispute te hello hing masi copy bangke ni li me thang masi jung sin li che thonam po pusi harak dam masi hadak social media long ke klang paklang iko lalo social media long klang lo formally sidam lo jat lo alang ni hin pensi post mase happy to have our guest in my official chamber Mr. Sondrokanto Terang ex MLA earlier today we shared our views ideas and discuss for development. Interesting.